Eminge nerutete muchari nonto eminge itari na ene na enge kirarekeretwe kuni ene arete mama omondere ngete sibitari ya Nyambene level 4 Maua ari uga nyomba enu ya kwiga akwirari na mere magana mairi ma 70 na mere eganari ya 90 ni merute Denis Mugendi hatuamberiye na inu kinyite gutwire sibitare Nyambere level 4 mushine Maua munini ongavana kawira muwangaza tawe Isaac Mutumanto ithinkia uria nowe minister ogima kauntine aritariria ati mwankana ndithi na irirario ya miri kurantanira mochari hospitali iji na ya Meru nithirite ni kwithirwa ni batete miri gana rimwe na 90 kiri magana jairi na 70 irirari sibitali neji mingi nayo iri antu baretetwe batikumenyekana ni bao ni baba baiku na ni baba kwiku nitwithirite as the government na department ya health twina thina ya congestion ya mire mingi dene ya mochari chietu Meru General Hospital level 5 yena mire around 310 Nyambene era ye number 2 yena mere around 270 kankwenda ku report narua ati thineu ne thiri kana ne reduce te na big percentage nonto sibitari yeto ya Nyambene irari na mere 270 but kiumia kithiru mere 190 ya kuuma mochari ya Nyambene level 4 hospital ni ete disposed ituguchokeria court chieto nkatho na kinya other actors ba public health police parabe bareta mereje nitubachokeria nkatho no ntubwako to support bakayukia fingerprint na tutoka apply through the legal department ya Meru County government nikenda twewa orders cia ku dispose mereu kuringana na ura sheria ikuga na merera mingi ire yukaswa nau barabarene mere ya accidents mere ya case ira antoboro eri barabarene kana iginyamechie alafu antobao bakare yakubejira na ingi iria kuma county motorita Isiolo na dharakanithi uma government ya mama yekwe ya in power nitwethirite twina good services in our hospitals aritingoge beto neto bamenyera boya neto bare ya mechara promptly mweri jo athira na tuwe kuma tuwe kwambiria kwa na good services na aritingoge beto bawiretwe na kinyatwe keranda wa cibitari chietu other counties ciambiria ko flow antobao kwa yandene ya cibitari chietu so part of merera twene ondene ya mochari chietu tiba Meru County for example ya Nyambene kwina antoba kuuma Isiolo kwina antoba kuuma Dharakanithi kwina antoba kuuma Kitui and iyo manjabu twena yondene ya Meru kwa manto ya mega no yethaira kinyayo yena disadvantages thina ya roji nayo iri nene sibitari neji mutuma riuga bakenja kithima kenda kumithiria na jumurandi jo mwako jo wandisia arume na nyomba cia ekurukwero twana kuthirangwe mwankene jo sibitari je bungi bamireterete mutambo jo kinandi jo kwandikithia ajie kama wiki 4 zijazo hapa katika hospitali yetu ya Nyambene watu wanapotafuta huduma katika outpatient department hawatakuwa wakitumia zile kadi za kuandikwa, kila kitu itakuwa katika kompyuta na hii itasaidia sana manake ukija hapa leo ukionekana uje siku nyingine si lazima uende ukatafutiwe kadi. Jambo la pili katika hospitali yetu kwa sababu ya huduma ambazo zinatolewa hapa, watu wengi sana wanatafuta huduma katika hospitali yetu na tunapata kwamba outpatient yetu
tuko na wagonjwa wengi sana ambao wanatafuta huduma, na kumekuwa saa zingine na kizungumkuti wakati ambapo watu wanapanga laini, lakini tukiwa na hii system itaweza kutusaidia. Madaktari watakuwa wakiona watu haraka, ile ambayo tunaita turnaround time. Ukiingia kwa hospitali kutoka wakati unapojiandikisha mpaka wakati unapotoka pale kwa pharmacy, tunataka ipunguzwe. Ikienda sana mtu asikae zaidi ya masaa 3 kwa hospitali, na hayo masaa 3 ni kwa sababu atakuwa anangojea vipimo ambavyo vinachukua muda. Dennis Mugendi, Weru TV, hospitali ne Nyambere level 4 mushine wa Maua, kaunti ya Meru. Nyuma ya munini wa Rais Rigathi Gachagua gucemania na atongoria mwanya ma Meru aribo gavana Kawira Mwangaza na MC akienda kuthiria na kumenya thina iria iribo gatagati kao riu munini uyu wa Rais na kwirigirwo kurutha mucemanio na gikundi gia atongoria kiria gikarungamira mbunge ya kaunti thirikari ya Meru na bunge nene ntuku ya Jumatano nikienda gucuantaira ya thina ino ya atongoria iria yari kubaragania thiri Meru. Boniface Mongera ena inu. I'll be having a roundtable discussion with the governor, members of the National Assembly, the Senate, and the members of the County Assembly with a view of restoring peace and stability in the county of Meru. Na mushemane jo mothia joshokanire ngwateno na thiri nene county ya Meru jokethiro jitho Jumatano ya oke kimekitore mushemane jojo naju jokethiro juna rungamiri kirotero rungamiri tura kana MCA sabunge ba county ya Meru na inya gavana Kawira Mwangaza munini wa Rais aja nthuru ne Kenya Rigathi Gachagua no gethirwa gitithe gikaro na mbere na kire harakati cia kubangira mushemane jo ntuku enarua abunge ba county ya Meru bakwithirwa betri marotero Mombasa kire gikaro kiao kia Meru Parliamentary Group ibataranire na kwa mukarigete wao mubunge rotero tiganwesi Daktari John Motunga mubunge Mporo Abore na mubunge kumurotero Sentiment Kirimangoshine ibo babarungamira hawa chairman wetu kithia kiu kingi rotero MCs na rukethero rungamiri ni msio kuma rotero athwana bona Jimo Choi rone majority whip mutongero baba kaine ne bunge county ya Meru bona Mondeithiri msio kuma rotero abogeto bona DMK Kiogora rone minority whip na Muriti Ngugi omwe ne bunge county ya Meru rokwethire menyekana ya Kenywa kambe gavana Kawira Mwangaza kethire tongeretwe nwe bashoke bethire bena munini wa gavana ne county ya Meru bwana Mutuma Ntoithingia siwezi nchamba mbethe CC Dickson Monene urakinyani wa akili na Inyankoro Charles Mwenda urona acting CEO Kilimantu na kikina na budgeti ile kichapo hawa heshimua amepigwa bimwe nabyo bire bikethe bire kilomita na kwithiro bikyarerwe ya kwangerekano Nteto Shawondi Fund uitanira ngwe bwega katikati ka gavana na MCAs mono kiri wandishiao na nyampongeri kugwatanira nthoni na kuthira tobitina nke report Nteto Shawondi TV kumaja kingina kifoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Njogu ithiete na mbere kubithukira migunda ya ntu egembere useneta wa Meru Kathuri Murungi athingatanite na MC wa Wandi ya Mwathi na Nteto Kiongo ni mariungirite migunda mwanya ya kari kuraitha ashara iria njogu ino itigite ni muriti rwangiro kumenyera nyamucha kithaka KWS kuribanga aremi ashara ino mathiite. Marion Karugi ena leo nina furaha sana kufika hapa Egembe North ndio tuweze kuangalia hii shinda imekuja hapa ya ndovu kuvamia mashamba, na nimeshukuru ile mkutano tumekaa pale tumeongea mambo mengi. Nataka kuhakikishia wananchi tunataka suluhisho ya kundumu, sababu hata tukiandika compensations kila siku hiyo sio solution, sababu hiyo season nyingine inakuja tutapanda, si ndio? Kupea resources ya kutosha katika KWS, sababu siku hizi ile shinda tuko nayo sana ni ile mvutano kati ya wananchi na wanyamapori. Hii tunaita human wildlife conflict. Kwa hivyo lazima serikali iweze kupea maafisa nguvu ya kupambana na hili njanga. Wapewe magari mzuri, wapewe equipment ya kisasa. Hata wakiwa huko tulikuwa ofisi wanamulika tu wanaona ndovu wako wapi saa hiyo. Mambo ya compensation, hiyo form iko na procedure yake. Unapojaza hiyo form, kuna officer wa KWS na officer wa agriculture wata verify on the ground kile unasema. Kuna watu wengine wamekuwa wakizurura kati yenu
wanasema ati wanajaza fomu kwa shilingi 500. Umesikia hiyo maneno? Hiyo fomu ya shilingi 500 sio fomu yetu ya compensation. Kwa hivyo ukijaza hiyo, ujue hiyo uko na barabara ingine na hatutaishughulikia. KWS wakati mkulima amekuwa affected ama ameathiriwa, wawe wanafika pale wao wenyewe. As long as mkulima piga report kwa chief. Chief naye ama naibu wake atawasiliana na ofisi ya KWS ndio muweze kusaidika haraka iwezekanavyo. Tuko na Honorable Julius Thaa na ameketa na report ya wetanya era senator na nyato na maafisa yote ya KWS na bongo ba utwashwira ya kwamba form sira ni kuyolelea na ina serial number. So mtu oyolelea agomba kuona compensation yewe. Kuona ranju siadetie tsara ke miunde moya yukinyangi ingi karea ebarite miunde mingi muno yuto transvazi uma ntobete kiongo na mwadhi wanti. Senator akienda akirundi Senate watengeneze sheria ili tuweze ili wananchi mali yao yakiharibiwa waweze kulipwa haraka iwezekanavyo. Tumekaa tumeongea na tumepata mafunzo mengi. Kwa hivyo yeyote yule atakuwa samba yake imekuliwa na ndovu aenda ripoti hapo kwa hapo Murera, alafu na usiripoti ile ati ni masamba eka 100 eka 20, wa ripoti ile kitu ambayo imekuliwa, hata kama ni kidogo italipwa ikiwa kidogo namna hiyo, sababu ukienda kuripoti kitu ambayo naye itaweza kulipika tutakuja kulaumiana. Minisita Okaria Wandani na abishamange thirikari-ini umuthi ni marugoretie rwang'iro abishama kumenyera na kuthukangwa kwa mibira ya runsi kaunti-ini ya Nairobi. Kuringana na mwandiki munene ministry-ini ya runsi ni ati ni kwithiritwe na kuthukangwa gukwingi kwa runsi Nairobi na abishama makageria gukaria kwenda uthukangia uyu tikathi na mbere. Anthony Kathenya ena ino. Mweathi nĩ lethiritwo gĩcokia nyume tagalera thirikari la gũtigĩra Kenya bagukinyĩrwo nĩ rũnji nĩ kũthũkangwa kwa kũrĩa rũnji rũrũ kuuma mĩpaipu ĩrĩa gwĩtũkĩria rũnji amwe na matangi ma rũnji rũrũ. Kũringana na ministry ya rũnji ndigũra ya Kenya ĩthiritwo ĩkĩbiacara ya kwĩ bilioni 10.6 kuumana na kũthũkangwa gũkũ ĩrĩ amwe na thĩinĩ ya antũ kurega kurea rũnji. As you are aware that the government has invested a lot on water over the years in terms of dams, pipelines, metering, boreholes, or water pans across the country. And this infrastructure is so critical to the livelihood of our Kenyans. The government has been losing close to 10.6 billion every year because of non-revenue water, which are related to destruction of the water infrastructure, non-payment of water bills, and wrong meterings, among others. We have had attempts by criminals who want to vandalize this infrastructure for economic reasons, but we also have had attempts by criminals who wanted or who would have wanted to access these critical resources and critical infrastructure to attack our country's security. Kirika gitakala thirikari kwereithia tiri mibangoni ya gwaka dams hamwe na boreholes. Mwandiki munene kiri minister ya rũnji Paul Rono aluka kwina ũbatari bwa thirikari kuongera wekaria kula kwina miako eno. Currently, the water coverage in Kenya is close to 70%. And with the current plans by the government to invest on UE dams, close to 100 dams, and another small dams close to 1,000 dams, and a number of boreholes across the country, there is need to make sure that all this infrastructure, including irrigation infrastructure, are protected. Kuumani netagalelele ministeri ya rũnji na iria waikari itongeretwo ni waziri Alice Waome na Profesa Kithure Kindiki ni igwatanĩrĩte gũtigĩra bobo gĩkarĩka gĩtengo kĩa polisi kĩnjerũ gĩa kũmenyera ntereno jonde gĩkĩthondekagwa. The government has decided
to categorize water infrastructure as part of the critical infrastructure, and therefore, going forward, water and water infrastructure are going to be under the protection of the Critical Infrastructure Police Unit, CIPU, with the special deployment which we are announcing today. This gazettement means that these areas now fall part of the Protected Areas Act. Kulingana na waziri Profesa Kindiki, kitengo kia polisi gigatigira ntereno jionde kumenyelwa amuna kuwatana na ministry ya roje kutiria mathina maria makumela. Therefore, going forward, it is important that the people of Kenya familiarize themselves with the implications of the gazettement of this critical infrastructure so that they avoid accessing these places unless one is authorized to do so in the first instance. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Nteto cienge kithomo kia junior secondary ni kiambirite umundi na riu skuru imwe igakinyirwa nontu namba ya arutwo kuongereka. Chuka Township ni imwe ya skuru iria ikinyite kiwango kia kuthomithia kithomo iki kieru na ni makuregirwo kugwata arutwo mangi 30 kuma skuru cingi itikinyithite kiwango iki kia mathomo na marina arutwo mangi 70 maria maumite grade 6 na makathungira junior secondary o ino. Samuel Gaishima Gatoni. Ndeni ya chukuru ya Chuka Township wandikithia ba aritoba grade ya mugwanja ibubo tindete emunde bakia mukagira arito barabara grade ya Ithatu chukuru enu amwena barabara thomagira chukuru chinge. Chukuru eno ni moya ira ikojokia arito akuma chukuru ira chinge ira yakubena muchi wa Chuka ira itaetegirwa kuthimbere na kithomo kia junior secondary nunto bakwaga ira chika na itare na arito bakugana maundu maria monthe turetererete kwirwa turai atukanira no ni turacokeria Ngai ngatho ni gukorwa atuvotithĩtie muthenya uyu gutina maundu mena thina. Kurai na ciari momwe matebangite wega no na makwarĩrio wega ni arimu maria matari na uniform ciana no kamerwa maendelee kuthoma but wenyezi makulomena nguo ciao. Aritoa bakiona na gikeno kinene nuntu bwa kuigwa bari ba mbere kithomoni iki kia junior secondary. Leo naishi vizuri sana kuingia junior secondary. At last hata kama tujaenda secondary yenyewe tutafunzwa masomo ya secondary. Nimefurahishwa kwa sababu kuchangewa uniforms, tutakuwa na walimu wengine. Sasa kitu nasikia tumeambiwa ati hatutaenda junior secondary. Ndio kitu imetushangaza sana. Tayari arito 30 baimbia ibebandikithĩtie chukuru eno kuongera kiri 70 barabathomerete aga grade ya Ithatu baraende batakiganira kiri irachibiere birabare na bio thirikari ikiendekithagia wakira kirachi kigwe kiri na arito 45 into the desk kana locus tutenacio ona laboratory itio thirikari ni ugite ikareta arimu lakini so far te mwarimu reja wa junior secondary na ibaugite kairi baka deploy arimu baraba in that particular school kada ibo qualified in arimu mugwanja baraba qualify kwa baka deployed kuthomithia junior secondary it is okay. Kinyamara kingi ikewagiba mabuku arachukuruwa na emunde cheterete wira ne thirikari bwa kumareta mwambirioni wa kiumia iki lakini twina curriculum design kana syllabus ira cia syllabus na mwalimu arimu batira mai kuthomithia no tunarua arito ba ku report na bari rasine na arimu bari kuba kithomithia mwena mathina marachukuru eno yigitwe kurukira nkurukino ntubo kuigwa neo ithomithagia ana baraba ingi kuma mutaa wa mabanda wa Moi Girls. Chukuru eno ni moya ira iruthite bwega nkurukikirio ni ya KCPE arakuma kiri ageriwa 55 murito wa mbere arari na max 410 wa bairi 400 na wa bathatu 399 bari na minisco ya 290
95 aritoba thanthatu baitwa cukuru cha national. Cukuru ino tweriwe tuyo gote fee twagere okora tukiri bantu enini na nonto government ne provide fee ya 15,000 ile igatumwa. Leu gogo tutie chenwe siringi nwe mwe ya kuga tulibere mwana nwe eriko. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Katonogo kebanini utikathino ako. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwa ruju na utinangi umba kunenkero rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu Town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimenege kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bokosis mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bwa Nteto nkuruki turingire thimu kurukira namba 0721 152 708 kana uriongire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. This Christmas, enjoy thrilling new drama series. You've never been good. The Long Ballad, Love and Pride, An Identical Twins, and Q. Alisha alikuwa mke mzuri na mwenye furaha, lakini rafiki yake wa karibu aliporudi kutoka ng'ambo, hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Ashajua ukweli. Njoo mwambie roho yako imepata makao mapya. Tazama Q kwenye Rembo TV kuanzia tarehe 12 Disemba. Unaenda wapi? Leave me alone. Recharge and get upgraded. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Kaire inko gwate ogeni arutwo mambere ma grade 7 mathiite na mbere kuthungira skuru kiri mutaratara omweru wa mathomo kiri skuru ya WANJERU abogeta East na ku harimo mamwe na mbondi ya skuru inu ni maurite thirikari kunenkanira na karugi mbuku cia grade 7 ento shingi cia kithomo iri kwendekana nikenda mutaratara uyu wambiriria wega mutugikare enaino narua nero turetete aritwa betu banju ne secondary na tikatu tuije mbio ongwa tu ikwendeka katu ejete kwirwa imbi ikendeka uniform na bira binge bikendeka nyake thwa thirikari ni gutura ni rite fi tuje kwina tumandu tungi twakando tutije ura kugeta kwa na rura tukerwa tumenyora tukaibanga ni migambo ya Frederick Mwitumo aciari kuma skuru ya WANJERU kurwire nture ni ya mwisho ne wandini ya bogeta East aciari baraba kuretete anaba bangrendi ya mugwanja skuru kwegitare ya mbere na kiaria mwarimu munene wa skuru eje John Kangi na ugite na mukirite akuyana bonde barabara ageretwe skuru eje mwaka muthuru kire kirasi kya ngrendi 6 na nkurukia kinyambare ageni kuma skuru mwanya na kubamukira na nkuruki mwarimu uju agitirimana na atongeria bambi wem na kinyasha ribana ba kenda bakathura na betekanire ngu ya skuru ile na baba bagekagira. Now today
being the first day of JSS admission, tumeona watoto wengi wamekuja, only a few who have not reported, about 7, those I had. Now, I am also receiving some other new people or new students, and I'm welcoming them to come kwa hii shule yetu. Katuambia they can come with the previous school uniform, ndio tuongee na wazazi juu ya uniform yetu. CBC ni mutaratara jwa githomo juria aciari baba kuonania bakijugwirirwa bakiuga ni bakuona ana baba ari na mwanya mono bakiringithania na ana baria batakurukira kiri githomo giki. Tukuona kwina mwanya jo munene mono kiri system ya CBC na ere ankuru ya 844 kwina tofauti nene mono ukakompea aritwa baba ukaja gutaka baba bakinyetie grade 6 thai bate grade 7 junior secondary paka kompe wakinyana baba kugerwa class 8 kwina mwanya yo munene kwi manto ya maingi mono bakwa ni baritani bara bangi batitani kwa u ni kwa ni system yumba gutethia muritwa na ndi muthiene ni romba da mwarimu munene na aciari kiri thirikari gutigira ni bakureta mwarimu wa grade ya mugwanja mabuku hamwe na into bia gutumika kiri laboratory gutigira kithomo kine kigwita na mbere bwega tora thirikari kwendekithia arimu baretwo kurio no tukarenana arimu bacerwa bateja gutanana boba secondary bingi gintu ya laboratory kwa home science thirikari akisenya mandu yo bodi danja mpwe kenda mbisera yongwa tukuona ya CBC ikinyanira walimu katika at this time we have not received the teachers, but we have been promised that first of all we are going to receive a teacher for JSS. The books we have not received them, but we have been promised. Even the designs have been sent into our phones. So we have the designs, but we are waiting for the textbooks to be brought, to be delivered. Kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru kwa ritwa ni Mutungi Kare. Mwarimu munene wa skuru ya Njokeni primary Gitonga Kathe na rutirite mukana aciari maria makobanga kubira ciana ciao iria irathirire grade 6 mwaka muthiru. Skuru ciake Ubundi Gitonga ariuga ciana iria irerungurwa mutaratara wa CBC ikathie mwanka grade 12 kiri senior secondary. Ntuwera na barabara thire kiro ka grade 6 mwanka makuru kuba kuthongagira kiri junior secondary. Iya bantu atwanita cukuru eno the admission to yakwera wibo na high school ndo jabichira bakora ibo na secondary na inkumenya ni kunyira chari bainge mono otie mokuma kuthoma kwa na baba ingwitegia kiumia ke mawathirika itiro araka ininta mokuma batiri inkima bagakara bakibora achi amara cukuru ende mutaratara uyu kithina mbere kinya cukuru ya Njokeni primary irari Nteto ya Nkondi Tharaka South sub county aratukeranire na mwarimu munene wa cukuru ino ya Njokeni primary Bwana Gitonga asi kia junior secondary lakini gitie na facilities ta deski kana lockers tutie na kinya itibiana birabaga kalira na waraitha mantu maingi ta equipment iri kwendekana laboratory empty rooms karibu 5 kuringana na Bwana Gitonga ni ati aciari baraba kuninta ana baokere junior secondary bagukurukira go mubonene guchwa mbeca rameni kunene ana inya mono no ntutendi bale andimitwa almost similar to secondary school nontu iba kwendekana bewe bena uniform etabuye nene na barabangi nenu ingarama ya muchiali ana abandeni ya baraba kumama bakenda something ya lunch na bakenda gintu ta irio bia sapa inu yonde ngarama ikethirwa irikiri muchiali tonto arutite mbito kiri thirikari gutigiri bakurekeria mbeca kingo mathomo amomba kuthina mbere gutena wagagu wa burakora bangitwe rutere rwa Ministry of Education balekangirie funds ino chia junior secondary kenda tumba kuendelea na junior secondary school nontu muchiali atikwebumbira tamabuku mama na kugura mabuku ma exercise books mabuku 13 my 4 pages 120 kenda mwana oraumba kuandika nuti mabuku ni manene matakiyujura na mpwi nenu yonde ingarama
Kogu itukuromba thirikari na jundi yonde rayumbe kuharakisha. Nontu without these funds it means the exercise will not be successful. Akira chari bara anabao bararikiti grade 6 bakenda kubaira kiri polytechnic Gitonga na tariretie. Okay, we ata completed the cycle ya kithomo. Nontu the system irere kwende ugu ire ambiria mianka yere pre-primary school tugachoka tukathi mianka 6 deni ya primary school na twauma tukathi mianka 3 deni ya junior secondary school ara kwina grade 7 grade 8 grade 9 na twauma gwende nogo alitwa bakwambiria kuthi tu senior secondary school araba kwambiria kuthi tu different careers irokegwa imbesete kumania na kithomo kirokegwa bakuwata ndeni ya junior secondary nogo tukona talent ira mwane nacio uyu akathi wewe sciences akathi wa sports bangi bakathi tu different areas kogu muchiari kutharira kuira mwana vocational training kana technical ale grade 6 ukethirwa ki disadvantage mwana ora nontu tiegwa ena certificate chionde iri kwendekana na nwage wira ndeni ya thirikari kana ndeni ya ndiguru yetu ya Kenya. Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Peter Paul ogwa kabithe. Arutwo maria maruthire kigerio kia mbere rungu rwa mutaratara wa CBC ni mo grade 6 mambiritie mathomo aciari na mo makimakagira nontu bwa ngarama ya kithomo a Kenya Thaa arutwo kwambiria mathomo mama na uniform nkorani na iria marari nacio nayo thirikari ikiuga ni irebirite kithomo gikina gutikio mushari agetua cukuru ni kugurira murutwa into iria kubatara gutumira cukuru wa Kirita Mwaniki na inu. Arutwo aria marekire kigeranio gia kirathi gia 6 mwaka muthiru umuthi nirio marathi macukuru ngurani kwambiria mathomo ma kirathi kia 7 kana junior secondary. Mwena wa kaunti ya Embu, Eastern Region Director wa kithomo niwe William Sogut ni ucerete macukuru ngurani kuria araroria wivaririria wa macukuru mama kwamukira arutwo aya. Katika eneo la Mashariki tunatarajia kusajili wanafunzi 1173, wavulana wakiwa 1089 na wasichana 1084, na kazi hiyo itafanyika katika shule zetu 4522. Waugwo ni urauga thirikari ni kiririte makiria gutigira ati cukuru cionthe cie na mabuku na irathi cia kwigana cia arutwa aya onthe. Na ni kwamba ningependa kusema kwa wakati huu kwamba tumejiandaa vilivyo. Muliona kwamba waziri wetu wa elimu tayari alishaanzisha ile kazi ya kusambaza vitabu kwa shule zetu na kazi hiyo imeanza tayari. Tunaendelea kupokea vitabu na pia tunajiandaa vilivyo. Walimu wakuu wanaosimamia kiwango hiki tayari wamepewa mafunzo, wamepewa mwelekeo katika kuhakikisha kwamba kazi hii inaendelea vizuri na tuko tayari. Guku akiuragia aciari gutwara ciana ciao macukuru maria marikuo ma junior secondary akimeragirira mathomo ma gikiro kia iguru kuona ruvonge rwa TSC ni rugutigirira arimu eganu a cukuru agutangikira arutwo aya onthe. Ya kuajiri walimu ya TSC tayari wanashughulika vilivyo. Hata pale nimekuwa na mwenzangu katika eneo hili la Mashariki anashughulika vilivyo kuhakikisha kwamba walimu wanafika katika shule zetu, shule hizo ambazo nimesema tayari, ili waweze kuendelea na kazi. Na ningependa pia kuhakikisha kwamba wazazi wasiwe na wasiwasi kwa sababu hii ndio kazi tunafanya. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitawarita Mwaniki wa Musiri. Kirishingi Nteto mandagitari kaunti ya Meru ni mamenerete insurance njeru ya ugima koma thirikari makiuga ni kumabinyeria mariuga ni mandikirite gavana wa Meru barua maitankuruki ya 10 gote macokyo marite Thaa makiugaga matikuona utungata wa mwiri mwega na kava ino itikumakirukiria nkuruki ya ngiri 1 Meru matumira. Solidarity forever. Kiama kia rigitari kuma kaunti ya Meru mrejanari bashumiritie na kuthoba kirotero bisiwangamana lekira bakugibandikite baruga nyingi iritonete machokyo. Barua romba kuthe ikwa respondent union city andikite barua nkuruki barua 10
na cionthe tio chokwa nikio tukuria batwi gavana nombe guthekara nthi na batwi na tukuria mukario Meru mwende kona gavana somewhere tutetheri to pass that message tukoromba muchemeno na gavana ni ati baruga ira twandika tutena gwakika ethera ni ikinya ira gavana tutukumethera baruga iria na nenkairwa akona twina mateta jaraje na maana kana jena gitumi anto bara batigi obisine ingwethikia bari tangu geje na gavana atiji bambere de gutonya tabia ne ingi cia kiraito murungi cia gwitura ngugi ni antu akira go ikobui na gutebui neki ni hate ogatuma barua imwe ijere ithatu inya na gutwike gavana atamenya kweri batu twina thina atwita tu solve thina mbere nya contract wicainwa na nandi gitumi kiao kia kwandika baruga ici cionthe nikio giki yonto ya insurance cover ira twinio ite utethia ruti bangugi baba ta cibitari rotingly batigomba wita kwa medical services nionto insurance ikirite caveat utomba utumira nkorokia ngiri mwana mana 5 kogu thaiji tuliariria workers bara bakweja no tungata bogima bwa mwiri bobonga batikumba gwa afford those services ukakunja mugongo muno ni unika wetu tukwenda kunika mugongo jonto tukaunika mugongo then the health service will be crippled. A very big number ya ritingu vetu batemnya kona services Maua Methodist Hospital ire cover the whole of Igembe region batemnya kona services hii Consolata Hospital Nkobo ire cover the main part of Immense Central and South bationa services hii Kirwa Mission Hospital simply non twa kwithirwa insurance cover itethirwa ina any arrangement nabo utirwaria rwariritwe uranto bati utiritwo ku cibitari itumbo batreat baba ingi beteta cibitari na bacoka batena ndawa not even a paracetamol in those hospitals bo ndukara na gavana nikenda betho bakidikani bagetho bagita ngugi muno kagite gaka kinyari kitani baba ingi kandara cio tuthe kuthira ke clinic officers for example twina thinene muno twina shortage na twina colleagues beto abandikirwe na contract ya miaka 3 na contract ni kuthiri na mweri umwe ka mieri ili kwiba guthiria mweri umwe baguthiria next month na areas nyingi ndaitari baibo bawatilite kuba gethira kutena kwandika norua services imwe gathikingwa kwena cibitari imwe ndaitari baba UTC baba na contract ibo barungamirite barike kuma cibitari iu kugetha bote kwana ndaitari ndene ntura nibo to bathuguri anto mugario Meru ona gavana to mwere ito mwera ndaitari ubwo nwe nturene contract were akwe kuthira ari akwe kwana na ana wethe utacho solution atumba kwethetheka na ndikiure kiao kira kinene rigito mimba kwathurana na bonde ni arigitani leo tondi baendi uri kwe muntu uri obisine we cover comprehensive cover true na kwe muntu kuona mwaje wondie timbi we cover enkaye 1500 uro bati kwe wakabe nene nuriku no uri wondine na aria lakini no twenjo group ile down ari ni kuona ariko lakini no uri at risk na no we rekiri to get sick from infection in the world. Nkiripotera Weru TV bitawo thuli murioki mandagitari maria mandikitwe wira na kandarathi indi ya murimu wa COVID-19 riu makuromba thirikari imandike na kumayuketa ariti wira mayo arigitani mama mariuga ni mekirwe wira ni wa kwandikwa ni thirikari indi mwanka umonde turi matana andikwa na maria arigitani ngiri cieri. Hili kundi mnalo liona hapa ni kundi lile ambalo lilipigana na janga la corona. Serikali ilitwita kutoka mashambani, wengine tulikuwa huku na wengine walijitolea mhanga kwa hali na mali kupigana na janga la corona. Tulipigana na mlitusifu kwa sana kuwa sisi ni frontline soldiers. Na ukweli tulipambana na janga hadi likawa kuwa tumeliangamiza kabisa. Zile numbers zilikuwa zimerudi zikawa chache kabisa. Na tulikuwa tumeahidiwa na serikali kuwa contract yetu ingeenda beyond 2025. But unfortunately, wengine waliachishwa after 6 months, wengine wakaachishwa after 1 year na wengine after 2 years. So serikali haikutimiza yale ambayo ilituahidia. Ajabu ni kwamba sasa hivi hatuna kazi. Our contract ended through national government.
That's why we are requesting through National Government Office of the CS to delegate it. Even if you are going to the counties, you are the one who has power because you are the one who ended our contract. So we request through your offices, the upper offices, if you can delegate, give us absolution throughout the country, the way we were and where we were, or deploy us anywhere that is missing healthcare workers to the 47 counties. Again, the same government advertised posts under the same project that we were working and employed different people, and those who are working for the same project were rendered jobless. So we are concerned that what if next time again they advertise for another job, maybe we may not be considered again. So that's why we are also worried here, because we are jobless still not working anywhere, and we still worked for the same project, that the same project again advertised the job while we were out and employed other people. Twaruta wera wakagita ka mianka ire, but after mianka ire corona kunyia hakuna wera wathirire, twatuika tutina wera, kila mtu thini ucheria wera no kethira rukam kana kibara gia ntugo ya o sustain. So tukoramba thirikari turirikane nontu indwa yari na itwaruire ndwa embega na inene. So baturirikane atunenkere wera kaire kana bacheria bantu aba to fix bantu atuthi tora twangete na njira tuwicheragia bantu awatira na ibu na Nairobi wikomo. Au ni boto kurekeria nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega nontu akona kanya na kurumira nteto cietu ingwendere utuku umwega mbetagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithi utuku muthi ni Maureen Kome. Eje ni Weru TV.